ibare ryasibar ryecho burambuze ryino bahango burkurengo murundunde mwe kandi narishangwa hihi na Kabweza Primary School. Nikigambo ngo bishanebi babirebira izuba rya nyuma bazyo ngo kandi tebitwireho ngo kongo kubirebaje nekirugero mu kwija kwawe. Ubumpikira hano mbe ntikaifa muhanda nindora Yesu ndubatandora Bikira Maria ati bangambira ari abantu basatu nagamba Maria nyo tindi kwenda kuraboro ho kuninyanda onyeyore katari kwaguza abantu mbere nyino mkaisomo we komire isento won yangamboro zile Bikira Maria kikire Yesu namgamba kurora yonte sangire Yesu Bikira Maria kikira ati Yesu hano no murora kimala hivyo rutaine kuikiriza tokumurora vina kuikiriza no murora kimu twagambaho na nabantu abo twashangaho ababuryo mwe yaba nagambeceye abamwe bareba Yesu wenyine kandi abandi ngo bareba abacwezi. Nyonka nyamanyira baranjo babacwezi elibare lya mucwezi betu Yesu taro nobo kotunurire yohona nengere ibare lya kozirwe muna hasona hona nengere hali ogu mucwezi tali aho mucwezi no waro uwo murangi uwo mutambi kuva ko mucwezi takavuga mu nzenda bye Yesu mwera bideko namaso gangaga biri ate ne Bikira Maria na yemurabye twatose waneguro eguro netumuraba era nekiro tubade tumuraba era nekitangaro kibadde weranze namwera bideko era wakane na yatenga tuchera bideko na amaso bafari ahabwa abantu binjo kweshuka hamwanyogo habira ataruho na mahanda hatene nkuto kandi cyo kutangaza buryo mu rukuzayo narebeceye nyonko umuntu narura asa kubalyo nungeri y'abatwezi twezi bayizire bazokanka abatwezi bayizira abatwezi basweka abantu amayiso ata abantu bakurura abatwezi bali bona amayiso nyoko na ikomo ngudo na ranzeyo babanza kurebe kisane kigyo cyo muzuru umuntu ashengizina nezaje mbora na kandi kushaba unatandike safuri nareba Bikira Maria ayinamire ayeshoje umwana gwo kwera mutwe ngo hata nani mureba aharubaza Yona reba Yesu wenyine ngakireba niwe wenyine na Bikira Maria ariko bamwe barebwa batemberwa umwoyo barukugurukira higuru kandi abandi barebwa begamira bareri ubwo abandi baritembere kandi abandi barkweshongora amahanga gebugiwe omuhirwa Maria omuhanja kwebonire ali naiwe Maria. Twageza aho kuronda umuntu bandize kureba konka abo ngo bamutinisirize okugira ngo kwaragumize munagamba habintu ebi abantu nibeyongera kweshika umwanya ugo. Yesu namurora wenyine iguru yaramganexani niwe wenyine Bikira Maria namurora Yesu namureba nekiswani cyeye konka umuntu ino kwikiriza niwe yamureba otine kwikiriza ti yamureba amina Yesu konko wiza ine ekigenderwa cyo kumureba yamureba turukugambaho na James Basaija owebyo burambuza bwa district ya Chegegwa ogunagira ngo Chegegwa binamabare minji agizire nugoreke byafayo bale erizokereke cyo cya bibaje ibiriro hibyo kunirizo byo kutangaza binga bukwazizokereke yorekeze kisani cya Bikira Maria hamwe na Yesu okurora mu distance kisani cyo kizokana abantu kenzeyo injo barambura benyine imana na cyo kinoli magenda yo kurambura bayitiri nibyo lyonka bino na amabara kandi ka wegurume oberi akabare ndere ndiri kakabara nabyo kandi bitekere ngoma muso kihura kuruka business bina herindi bya kapuyo kiriya byenzi nado liroho urusoro
kandi riroho n'ikigere bakatugambira ngo ikigere ndahura no yakakisigaho bakaba nagena still na saa zitakagaruka. Abanyadini na munonga bakuristayo hamwe n'abanyakatoliki bayangu kugamba hanshongeji obwe bagumize ngo tubakatunjira rusoku rwoba bishop okugamba hanshonga ngeji Chegegwa district nensi y'amabare kandi amabare agagizire nagaragamo ebyafayo byinji amakuru agagasha kwa Philip Murangira.